Okay, nk'uko mubizi namungwanira nk'uko mwabibonye cyangwa mwabyumvishe ku munsi w'ejo habaye umukino w'ikipe wahuje ikipe ya Real Madrid n'ikipe ya Arsenal. Nari nababwiye ko nazajya mbabwira ibyerekeranye n'umupira, gusa uyu munsi nyine nuko nagiye kuri X nkabona Perezida Paul Kagame yagize icyo abivugaho, nkavuga ati reka nze nanjye mbibabwireho ku bantu batabibonye cyangwa ku bantu batabisobanukiwe neza. Okay, mumfashe rero dutangire kuno. Perezida Paul Kagame yishimiye intsinzi ya Arsenal yageze muri kimwe cya kabiri cya UEFA Champions League isezerera Real Madrid ku giteranyo cy'ibitego 5-1. Umukuru w'igihugu yabigarutseho nyuma y'umukino wo kwishyura wa kimwe cya kabiri cya UEFA Champions League. Arsenal yatsinze Real Madrid ibitego 2-1 bisanga 3-0 yatsindiye mu Bwongereza mu mukino ubanza. Ubutumwa yanyujije kuri X bwageraga buti Mikel Arteta n'ikipe ye yose ya Arsenal baduteye ishema twebwe abafana n'abafatanyabikorwa, murabikwiye nuko ni amagambo avuzwe na Perezida Paul Kagame kuri X. Arsenal yageze muri kimwe cya kabiri cya UEFA Champions League yaherukagamo muri 2009. Kuri ubu izahura na Paris Saint-Germain mu mukino ubanza uteganyijwe tariki ya 29 Mata 2025. Umukino rero kaze mbanyuriyemo uko umukino wagenze, ese byari bimeze gute, ni bande batsinze ibitego, ngiye kwibanyuriramo muri makeya. Noneho icyo musaba nta kindi, mutarakora subscribe igikore, nimba waranabikoze nabwo ndagushimiye cyane. Okay, dore nguko umukino wagenze rero. Umukino watangiye imbaraga amakipe yombi asatira, bidatinze ku munota wa 13 Raul Asensio yakiniye nabi Miko Mireno mu rubuga rw'amahina. Umusifuzi yifashishije VAR atanga penalite yafashwe na Bukayo Saka, ariko ayiteye Thibaut Courtois ayikuramo umupira awushyira muri corner itagize icyo ibyara. Ku munota wa 22 Real Madrid yashoboraga guhabwa penalite ku mupira wahinduwe imbere y'izamu, Declan Rice agakinira nabi Kylian Mbappe. Umusifuzi yamaze iminota 5 atarafata icyemezo kuko yabanje kumva abagenzi be bo muri VAR icyo bamubwira, ariko birangira agiye kwirebera, bityo yanzura ko nta kosa ryabayeho ndetse n'ikarita y'umuhondo yari yahawe Rice ayikuraho. Mu minota 35 umukino watujemo gakeya, amakipe yombi akinira cyane mu rubuga hagati kuko ategeraga imbere y'izamu cyane nk'uko yatangiye. Igice cya mbere cyongeweho iminota 7 ariko kirangira amakipe yombi anganya 1-1. Igice cya kabiri cyatangiye gituje bitandukanye n'igice cya mbere. Ku munota 64 umunyezamu David Raya yateye umupira muremure, Arsenal izamuka neza, Mireno acomekera pase Saka, umupira mwiza atsinda igitego cya mbere arobye Courtois. Nyuma y'iminota 2 gusa Vinicius Junior yishyuye igitego ku mupira watakajwe na myugariro William Saliba, aho yahawe umupira na Raya yisanga uyu munyabrazil yamugezeho ndetse arawumutwara atsinda igitego. Mu minota ya nyuma y'umukino Gabriel Martinelli yatsindiye Arsenal igitego cya kabiri gisoza match isoza ari 2-1. Ni nuko match yarangiye ndetse isezereye Real Madrid ku giteranyo cy'ibitego 5-1 mu mikino yombi. The Gunners yongeye kugera muri kimwe cya kabiri UEFA Champions League yaherukagamo muri 2009, aho izahura na Paris Saint-Germain yasezereye Aston Villa. Okay, rero ndakeka inkuru yacu nashaka kubabwira yerekeye no muri football cyangwa muri sport, yuko umukino wa Real Madrid n'ikipe ya Arsenal cyangwa se The Gunners wahita uko ushaka, waje kuburangira ikipe ya Real Madrid isezererwa muri kimwe cya kabiri cya UEFA Champions League. Wowe icyo nakubwiye nta kindi, urakizi nukora subscribe twajye twibanira. Nimba warayikoze nongere nsubiremo. Mani umugisha. Ciao ciao.